Kami pemuda Griosamo mengucapkan Kami pemuda-pemudi STT Suryo Cando Griosamo mengucapkan Rahajang Rahino. Oke lo go lu nah. Masan kene noktok ngerupukan jadi bepragat ya ogo-ogo nurunine nih. Lo kan ada. Yuk. Moto-moto ogo-ogo. Lo kan ogo-ogo malu bepragat ini ogo-ogo tuh nah. Oh noktok di mangharihan. Nanti suwung ini bumbunya dengan minyak. Yan, di sana yuk. Gue kunci. Menang dong dong ya. Ya keren, tapi hijaunya di suwung aduh. Biasanya nak bola kami. Di kani masa nyananin, ngajak suwung, sing ada nyan. Nyan takunnya nanene sing ada nyan. Besok plastik. Sing ada nyan, takunnya deknya. Ya aduh, bocil dong, nyan dong. Bocil. Paling nih. Nah, ini yang kedua nih, kan jauh nih. Goblok. Ini jago orang. Jam siap. Oh, lu semangat nih bahasa ngapa jam. Bah kepupungan dan saking teman ini. Jam kedua nih. Jam siap. Oh, jam siap. Memang dia lu negak. Lu sana go. Iya nggak itu? Iya nggak? None. Oh, terus. Ini saya minum nggak? Ceng. Oh, saya nggak mau nggak? Hai, apa-apa Pak Didi? Oh, go cenek. Oh. Neng ayo go nih. Ngai. Hah? Papat ngai. Badak. Tupo. Papat. Keren saja. Cabut. Ini ngali yuk. Do, cabut tuh anu nak tuh enak betul betul nyan. Jam itu nih, jam kuda nih kalau di perlara tuh nih. Jam putus. Jam tengah itu nih. Jam 5 bro. Oh jam 5 nen. Nah, Oh, ini milu negan nih. milu. Oh nana. Tapi dong nih, kiri-kiri ke. Wah, itu dia nongol nih. Ijo dong trik-trik. Lo Oh, kan di balik ngari. Oh, lo kan nih, lo kan. Nih. Gitu nih, gitu. Kamu ngajak bocil-bocil lalu nontonnya saya ngadu. Bocil-bocil loh. Iya nih. Wih, ngarak ogoh-ogoh lu ngarak ogoh-ogoh nih kurang lebih. Ada tilah sepi adi. Iya nih. Bah, efek corona nih lah nih makado nih jak sepi dilah. Ajak Diden kan semangat. Ajak Didian kan semangat. Emangnya busuan yang ngarak. Bo. Terlambat nih. Pantas Sing sepi. lambat. Ona ning ting. Tapi ini jangan ogogoe. Bingung pengen ngajak aneh orang bodong orang onen kian nih gugu nih Tuh, aku sini, bingung sini. nih Gua sini. nih tak nih gua ngarah oga-oga nih bening ceng oga-oga ah ini Emang? sing bisa berbohong nih gua ngarah bo dingteng bo badak terlambat ternyata Ya, bawa kiri-kiri tuh. marah jam pitu adik gua semua jam pitu Jadi, saya nggak bejat. ajan sih nggak bisa ini saya di cek kawan jajan nih Tuh, tinggal aduh. Kan nih. aku mau pantan aku petang nih adik saya ada nyen Jam itu Mario. Menangkat ini kan. Monggo Mas Eto. Jek anu tuni sing ngado, warga sing ngado. Ijo ini apa besuwun Bawa trek-trek. Jak kepupungan adine. Oh no. Aku nyepi janine. Tahu bukan? Bisa apa ngarap
ogoh. Ada suwung. Oh, ada suwung, ada sing adunyan. Kengken nih gumin nih. Sing ngerti bener. Ini ya. Nya aja melam-melam nyingakne kengken nih, Bu. Makan tai kata. Wah, rugi nih rugi. Begitu kita mulai rugi boleh pocong. Mulai. Tapi suwung nih kong, pun rugi. Ya, mulai kecil. Jo ya Yaji nah. Mari Yaji ngaku kok ngerek ogoh-ogoh. Tapi di sana Yaji. Nu suang ke kene ngin ke ngerek ogoh-ogoh suang ke kene Yaji mulu ngemaluin gogen. Padahal nu sepi loh. Adi Yaji bumai, tapi jo ya. Aji. Jo Yaji nah padahal marong aku kok ngerek ogoh-ogoh. Borang onan belur ngemalunan mai. Tang buah, Pak Ben wah, bodo amat. Ngudiang-ngudiangan nih. Pengtutukan. Nah, ngudiang-ngudiangan nih, masa ninteng ogoh-ogoh ngeredak jauh mah. Nah, ngudiang-ngudiangan nih. Oh, ada ngapa api nak nyelin. Wah. Ini bien bocil-bocilnya toh. Ngudiang-ngudiangan nih. Ada ngabot ceng-ceng, alat-alat dapur genep anggono. Karena masa ngarak ogoh-ogoh, nih beto. Talam narik kene angon. Aduh, anak ngudiangan nih, saya ngerti beno. Oh. Man. Aduh, kunyalino toh. Wih. Wih, seron nih ngudiang ya nih ya. Anak masan nganu ogoh-ogoh toh. Wih. Ini ada nganu nari, magenap bocil-bocil medug-dug gini. Anak ngudiang sejak ini, orang lo. Pengerupukannya. Woi, yang udah nih. Dia yang jelas-jelas ini ya di kesehatan. Oh, aduh nggak bercakap pancing. Mana apa malah guna nyakan tuh. Anak udah nih. Orang malu. Anak udah deh. Aduh, ternyata ngidang. Apa namanya? Boyo-boyo. Ada. Bang, seru bang. Seru dong. Mau video? Apa nih? Tuh. Ini sana bawa lagi pulang mantan. Subscribe nih. Rahajang Rahino Nyepi tahun sako 1000 view